When Jesus is... Kasi makulang yung plato. Ang plato na. Kato. Ana na. Ano po sa? Ay, sa. Nagkabit. Diri ang pagkaon. Ah, ito na kasi. Punta. Lord, salamat sa kalipay, sa kasing-kasing sa matagos sa Ginoo. Tungod kay ikaw ang among Dios nga buhi, ug ang Dios nga wala nagkulang sa mga tagsatag sa kinabuhi. Lord, among itugyan na kanimo Lord, ang kini nga pagkaon, salamat sa mga kamot nga nag-andam ni ani, nagpreparahan ni ani. Ug among gi-acknowledge Lord, nga kini tanan gikan sa imong panudanan, ug gikan kanimo o Dios. Ug Lord, among kining saluhan, uban sa pagmaya, ug Ginoo, aron kami makapag fellowship, makibanding sa matag usa. Lord, panalangin kini sa makausapa, makatag kini kabaskog sa mga panglawas. Sa ngalan ni Kristo Jesus, among Ginoo. Amen. Amen. Simple lang siya, simple. Kabalo ka mo, bisang elementary makabalo. Okay? Get ready. Get ready. This is for two points. 2 points. 6 letters word. For 2 points. Meaning, a materials used for a person to sit. What is that word? 6 letters word for 2 points. Meaning, a material used a person to sit. What is that word? Get ready. Go. Start. Forma. Sige, forma. Okay, correct. You have 2 points. The word is chair. Plural. Plural to siya. Chairs. Okay, you have 2 points na. Yan, bantay ang points nila. Ito na nila. Mabawi mo na ninyo. Gamay lang ilang points. Bantay lang lang. 2 points nila. Okay, another word. Listen. Mabawi mo na ninyo. Listen. 1, 2, 3, 4, 5. For 5 letters word. Another 2 points. Pasan nyo. For 5 letters word. For 2 points. Meaning. A sign from heaven as a guide where the Messiah was born. Okay? 5 letters word. Meaning a sign. Okay? Forma. Wrong ka mo, wrong. Forma. Another correct. This line. The word is star. Okay, 4 points na sila. Kapasa na ninyo. Ito pa man yung question. 4 points pa na sila. Okay? Nakakaon man ko tayo. Nabusok ba? Wala. Nasa lang tiyan. Okay, correct. Okay. Dili na ta sa third question. Okay, get ready. Your mind, please prepare. Third question. 1, 2, 3, 4 letters word. For 1 point. 1 point. Meaning, name of the third planet of the solar system. The third planet
from the heavenly body, no? Mars. Heavenly body during creation. Okay. Nakakuha na mo. Isa. Pero bawit pa na. Okay, masunod-sunod lang yung answer. Okay? Fourth question na ta. Fourth question. Listen. 1, 2, 3, 4, 5. Another 5 letters word. For 2 points. Meaning, part of Samson's body. Do you know Samson's and Delilah? Okay. Part of Samson's body where he gets his strength. Go! Let's drop on the word hairs. Sa iyang buhok. Ako nakabuha sa iyang usok. Nauna man sila, nauna. Una sila kay Naim. Okay, M. Okay, wrong spelling. Okay. Iporma nyo maayo, aron makita naman. Okay, let us go to the fifth question. Listen, kanina ko nakuha ko lang ang point na ani, kaya anong may maka-apas. Nakuha na nga, mawala na yung 5. Yan na ta. 4 letters word. For 5 points. 4 letters word. Meaning, listen, part of creation, okay, part of the creation or environment that you can feel but you cannot see. Go! Part of the environment. Hangin! Okay? Kabalo ko, makabalo ka mo, hinay na magliho, akit-akitan nyo. Let's go to the sixth question. Number 6. Okay? 1 point pa, because 4-letter word. Listen, 4-letter word. 4 points. Okay, 4 points. 4-letter words for 4 points. Meaning, name of an animal or name of the animal which is the best enemy of the farmers. Kaaway sa mga mag-uuma. Name of the animal. Pestilence. Kuha kayo na sa last mass word. Papa, Yes, 4 letters. Plural. Plural yan mo na. Okay, bird, rats. Wala, 4 points. Rats. Kalimot ka mo sa kaaway sa farmer. Okay. 6 points pa. Dakoon ko ni. Mo ni nga 7 points. O kinsay makadaog na ni mo daog. Dakoon ka mga points. 11. 5. Okay, 11 versus 5. Pero kung may makuhaan may makadaog. 7 points. Last question na nila. This is 9 letters. 9 letters word for 7 points. Meaning, the commemoration of Jesus' birth. Go! Christmas!
Sir. Lalo pa pati siya. Spelling ka man ang importante. Dili man mo alaw. Ha? Dili mo Ikaw alaw. ka na ang taas. Thank you, kaya. Naanak. 66 Sa usa ka minuto, dapat masira na yun ang numero. How? 2,000. 200. 500. 700. 900. 800. 1,000. 1,010. 1,400. 1,200. 1,220. 1,232. 2,435. 2,337. 1,000 ang numero na po ito. Foul. 6, 107, 8, 800, 10, 809, 820, 850, 890, 860, 861, 62, 63, 863, 864, 865, 866. Marina, 1 point. Ang na to, interviewin niyo ani. Dire, kulang na lang tuha. Dire, kulang pagtulo, okay? Sige, kulang ni. Balik. Dire, nyaro sila. Huwag na magkag numero. Okay? Ready na ka, sister? Timer na to. Wapo ni, kaya tinuloy. Pauto ka, yun eh. Kabalo sa sininyasa yan. Isang amang, kung hindi mo pin, sininyasa naman. Okay na? Okay, ready? Start. Timer start. Now. 1,000, 1,200, 1,300, 1,200, 1,500, Okay, Paul.
Okay? Sunod, ikaw Sister Minda. Ay, paminaw sa mo. I-prod ni Sister Minda ang ubatan ng pasya. Tagan, mamili Timer? Okay. Timer start now. 1,000, 100, 150, 160, 200, 300, 400, 500, Ayaw ninyo. Ayaw ninyo tamayan yung mga may edad na. Mataklo, yun na muna. Start now. At ang taro. 800, 200, 800, Saan? Stop, okay. Timer? Sige. Okay, start! Number, number, pangatan number. 2,000? 3,020? 3,060? 3,090? Okay, uy, ready na? Timer start now. 1,000? 500? 400? 500? 600? 600? 700? 500? 600? 670? 80? 50? Oh, kompleto, numero! 650? 650? 640? 600? 630? 620? 610? 611? 612? 613? 670? 670? Wala yung hatang numero! The number is 690. Okay,
1,080, 1,090, 1,200, 1,300, 1,410, 1,411, 1,420, 1,421, 24, So, the winner, the red of Pesa. Okay, next game. Gari, Tigil, Martelyo, Martelyo. Okay. Stop. Bawas na siya pa. Martelyo. Martelyo. Tanawa gani ka wala. Sige, trial mata. Sige, final. Pas-pasay.
action! Aha, aha! Aha, aha! May outside lang suman, walay suman diri. Sige, ready na. Ikaw, wala daw, wala daw. Ready na? Sila sa Wesley, kung walang apel. Sige na. Ang last. Ay, palain sila na, palain. Mama yan! Pas-pasa! Okay. I-open ninyo yung cake, i-open. Kita